selebrasyon. Adda ka no selebrasyon nyo. Teacher's Day mat gayam tata. Iso nga, lipstickan kayo. Espesyal dagito nga kakaanakan ni auntie yung abangat. Naglipstick pa ni. Nagpalabas itak itisipit ko para kinyayo. Kat kumusta kayo ngay? Aratapay ba dagijay babakat ka na dadaan nga teachers dita, Luciano Milian? Aratada pa iba, nabiyag da pa iba? Baka nagado na tayan. Kumusta? Excited ako nga agreed kinyayo. Nag-text kami na ito yung mambaha. Agkat idol na dito nga mambaha. Amuyo mat, agkakangiwat kami, dakkel mangiwat na. Kasi nga may idol na siguro. Ket siyempre kablaawak nang nangruna iti principal ni Sir Jose S. Venenciano. Kumusta? Kumusta kinyayo, sir? Pimintasan ti Luciano Milian, gapo kiniyam. Iso nga, thank you, Kadagi jay nga rod, kablaawak amin nga mamaistra nga malagip ko niya. Kadagi jay barbaro ang kumat nga kaam-am mo. Nga magpasarak to dita. No, mamit ko amin nga mamaistro kan mamaistra nga barbaro niya. Siyempre nang nangruna, number 1 tayon dayta ni Ma'am Ferreina Madrid. Sikat number 1 ko, ano sikat? Kasi kamati ka na yun nga, kuha nga agab-abang kinantiyo. Baka gamin nga agbuy-buya, dagiti dadu mga mamaistra niya. Agbuya kayo, ti videos na antiyo. Ta proud at nga alma mater ko ti Luciano Milian. Nya, sumaron nun ni Ma'am Realina Angcha. Kumusta, Ma'am? Pati ni Madam Venus Taganas, ala, agpapapintas malatar aramidan dagito nga mamaistran, aya. Ma'am Melma Carlos, kumusta? Siksi ka din ni Madam Melma. Sa bagay, ura idi siksipay matdayta. Baka gamin siksik tatan. Nya, siyempre, itakanti nagado nga makan nga na imas. Badik mo na imas lahat pati mamakan dita. Kasta gamit ti Mama Ista nung nakamanuda nga tawanan nga agtartarabahong agsil-serbisyo. Lumobodan nya. Di kaya nasauan umimas biyagdan. Siyempre, kablaawak mat, dajay. Team Mariano, isuda iti kwa iti love team ditalimsat niya. Ni Ma'am Evangeline Mariano kini Sir Diosdado Mariano. Kumusta kinyayo, Sir, Ma'am? Dahito sumaron no, nagbalin nga mat teacher ko, niya. Ni Ma'am Jessica Imbernate. Nalaing dayta, mati-matisya ni Sunang ni Antiyo, mati-matikaw. Ay win gayam, gistahan ko na lipatan. Asawa mo gayam ni Ma'am Venus Taganas, ni Sir Oscar Taganas. Kumusta? So damat gayam, Team Taganas. Nya, duwa, iti love team, dita, kwa, limsat. Nya, daytan tumala kami nagar-aramid sa iti tabtabla kada tugtugaw matar-aramid ni Sir Taganas. Aywan, malagip ko, dagigay nag-retire nga teachers mat siyempre, kablaawak mat isuda, isuda kat parte mat, iti naging high school life, nantiyo ditanya, ni Ma'am Ulita nga malunay, kumusta Ma'am? Agaw-awa lang nga binulanan niya, pati ni Ma'am Genoveva malayo, agaw-awa da lang nga binulanan, iti pension dan niya. Pati ni Ma'am Felisa Castillo, Ma'am, hi! Adi librarian mi ide ni Ma'am Rubinyol. Perla Rubinyol. Ajay school nurse mi ide ni Ma'am Maria Carmen Castillo. Hi Ma'am! Kumusta kayo? Siyempre, one of the best Filipino teachers ko ide ngam nag-transfer sunan ni Ma'am Junita Alvarez, Junita or Juneta Alvarez. Inga natatang ko pa ang mga ibigkas ka naging teacher na Antiyo dayta niya. Pero the best dayta nga teacher tanalaing nasaot na singpot niya. Nag-transfer sa iso nanti or daneta nga iskilaan niya. Hi Ma'am Juneta na mabuyam dayto. Hello, I love you Ma'am. Ay na, alangan nga malipatak man ni Ma'am Zinaida Gatchalian. Kumusta, Ma'am? Science teacher ko iti dayta. Iso na itinangkwa kinyami iti microscope. Agpasirit ti microscope, dagita microorganism nga maawa makikita mi idi. My God! Kumusta, Ma'am Zinaida?
nya, mayatsa. Siyempre, kablawak man ni Ma'am Elda nga Carriazo. Hello, ma'am. Ni Sir Alex nga Lopez, aratapay ba? Hi, sir. Kumusta kayo amin dita? Mayat nga talagan sa iti selebrasyon da, kasla mala reunionan nya. Ni Madam Gamason, aratapay ba? Ma'am Lelani Gamason? Nalaing mat nga English teacher dayta na nga to agitad ti grade. Siyempre lalo no nalaing ka ti examen ka nalaing ka nga estudyante, Nya, kumusta mat ma'am? Mayatsa nga talaga. Ken siyempre, adi favorito na antiyo nga guidance counselor ni Ma'am Divinia Espejo. Nalipatag di apelyido na gamin tindero pa yung idiso na. Tindero, agyalako. Tindero, apelyido na. Katata Espejo niya, iso nga kasla nalip. Yung paborito na antiyo dayta nga guidance counselor. Nasingpat, ngam terror, kagkabutang no, may guidance kan, kasjay. Balagit ko na guidance mat idi na antiyo. Balit nalipat ako no apay ngam, awan basol ko, na isali aklang ide, ti kakakaklasik, ang paspasaway, iso nga na guidance kami. Nalipat balat na inya apay ngam, nasingpat, dahita nga guidance counselor. Bumakat damata niya. Iso nga si kayo nga is estudyante, hanyo nga papa-stress, iti mama-istra kan mama-istroyo dita. Pumuraw mat, dagita ormo, da nga mabambanog, agi sorsoro kinyayo. Nya? Ayatan nyo isuda. Tano ayatan da kayo mat. Nya? Ngam siyempre si kayo mga mama-istra, mama-istro, lalo dagitay barbaro niya. Hang kayo mga sermon, nga umanungat madita nga kuha ka bigbigat. Apay nalakamot at estudyante. No data nga sermon ti aramidin nyo, kidi di kayo pala nga nagpadi. Nagpadi kayo kumaaminan niya, taijay kayo simbahan nga sermon. Makapakatawa madagitay nga mama-istro gamin kan mama-istra no dabduma. Pati dagiti agpakoleksyon. Hang kayo mga papakoleksyon, lalo no English subject. Alam mo, lagip ko idi no English subject, tapos agsao ka ti Ilocano kan Pilipino dyan ti subject yun. Agbayad ka ti binting maysa. My God! Tapos, sa bagay usaran may mat idi iti kwa ti Christmas party nga di ibayad niya ngam. Grabe man nagdagsan ngam. Dahil nga paraan siguro nakasursuro na antiyo nga aging English idi. Siyempre si kami mabutang kami. Uray arasaas idi English. Nga, gamin siyempre bawal nga ron Tagalog ka na ag Ilocano di English subject na idi. Kano ag Ilocano ka na ag Tagalog ka agbayad ka. My God! Grabe dagita rules and regulations. Iti iskwilaan idi nga, madik amo no tatar aramidan dapay. Tapos malagip ko ni dandani man ti Christmas break kan o kaya adi ngay sim break iti November ta kwa niya ta ag Halloween break kasjay. No Pilipino mat kan un pati English kastoy agpaarami da iti letter. No ingat inapasamak idi natayaan niya, pista natay. Inay, iti expect dang isura mo ka na pagkaman na nagtuggal iti kandila dito sa sementeryo. My God, pati no Christmas break, pagdating mo iti New Year nga, ag-eskwela ka man, daytan agita New Year's resolution nga letteran, ay naapo. Kaya inaramid mo ka na pagkaman nagtalumag nga langan. Nya, my God, nalaing mo dagitoy nga mama-istra, tilay papaaramid da kanya tayo niya. Si tayo mat kuma niya, suda mat kuma, inga inaramid jo ide, kasi mat kuma niya, ta i-share da mat niya. Tatno ibagada ngayon, no, kasano ti panagisurat iti grammar, kasjay. Isungarod nga agis eskwela tayo, ta isungarod nga maestro kan maestra data, isuro da tayo niya. My God, bakasyon mat kuma. Agina na tayo mat kumangam, ala damat iti ipaaramid da. Ngam isuda, madikam mo sa bagay. Anak gamin nga maestra niya ni Antiyo nga maestra. So nga amok duray big vacation, awan vacation dagita, adag trabaho dalatta, iti paperworks, kasi siya so nga nasasaat, iti mamaestra kan mamaestro. Lalo no Ilocano dagita, ay nalalaing dagita. Nya?
Kan kablawa mo dagiti gwardyami idi madik amo tinagandan ngam basta nalalaing ti gwardyami idi na istrikto da nga agpastra ka na agparwa do aman ti ID nalalamin niya pati dadya tagadalos idi ti Casillas dita hay manong nalipatak tinagandan ngam basta nalaing itilo siya no Milian National High School team intiro dayta agisuro da agdalos da gwardyada man na amin da nalaing da kanagi aglala ko di tarwar idi mamis ko man dagita aratada pa iba dagiti aglala ko iti banana kyo kada palamig dita nga sagduduas nagiimas niya pati adi tudok-tudok idi di tarwar ti iskwelaan nagiimas tila ko da idi mamis ko man ni makatil mo nakpay nga agkatay dito ay inyamatan nga machinarot enjoy iti experience ko nga nag-eskwela ditang eskwelaan nya. Sa pilangarod ko mata aratadan tupay no agpasya na antiyo ditanya. Mamis ko baka awandan gamin ngimi na amin nun baka nga sagdudos ti palamigan tani uray sili nagninan. May gadin niya nga ramraman na di sa usawan ni Manong Inso ditan no aratapay isuna. Nya kanagimas ti sili idi nga sausawan mi dagita proven no inyaman day tanagan na nga kwa tudok-tudok idi dita nagiimas da my god mamis ko man dagita nya ngam kasjay nga rod kablawak ma dagitay barbaro nga mamaistro kan mamaistrak nya yon nya special mention man ni Maria Luisa Vidal Kaskwila idi dayta idi college nya. Kumusta kinya ma'am? Kan aming nga barbaro, kan nga mamaistro, kan mamaistra. Dita niya, agsasaot kayo. Tano, kwa, ma-reach yun. Dagita na-reach iti mamaistra nga legends. Dita niya. Legends? Kasla dayayam lang nga Mobile Legends. Nya? Kat dainjay nga rod. Nya? Naragsak nga Teacher's Day. Mamaistro, aldaw datatanya. Mayat sa dagitoy. Congrats and happy Teacher's Day, everyone. I love you all. Bye!